From Alaja Abdullah Omar. Mine me ablante hini ashentire jingafu ninyina. Aha mi wahano susu mi kampanyini fonu. Aha enye se wan se ku Niger. Kuna omoye ne o Niger nti ekwa se panyefo nyina omoko meeting Abuja. Omosi ku leaders ndise omodi Muhammad Bazim aba back to power. Anu na eba ne se omodi sanction to Niger. Jenesu ni nyina yekoto no Niger na ediba Ghana ha. Nti before ku no jene kas ni nyina wo Benin border no. They say border no ya tum. 26 July ya tu border no. Omumme. Ya ha wo se jene ni nyina kas ni nyina wo honom. Jene kas ni nyina su return aba back to na Burkina ni Niger border no so. Ono so ohosusu Boko Haram 40 kas ntimi nchom. Afeno soldiers no tutu omaji na ombati my escort ama kas na aba Niger Burkina Faso ni capital town. Sisi anu jene de bia ibi ni ho. Esre na esre panyifo se omon kasa kira Benin fo no na omon ntimi je border no. Because of jene kas omon honum. Ontoka no omon nim fi business na yeye. So sisi a jene iboto no on se na de ekwo 13,300 ana kase no say 1,500 ti sisi a on se jene bia ni ho beduru achi na ti baku mande no bo ho se jene kura bako be 2,000 nti we adi how kase na bra on kronfo bra wo bia ni obetima adi na jene nka ho nti yesre se omon kasa na omon jai borders no na business ntimi cost nti ha wo ha no edimasi anya menshiramu bab Medine Salifu Mohammed ye na yeton jini wo kwada so ha nti ekofa jini ne fi Niger ne Burkina ebeton enam ye mpanyimfo na omo amfa omni anto form emma agric sector no emma BBC ho a enema ne bo etimi triple etimi affect ye nyina enti yesra aban ene ne mpanyimfo no especially Akufo-Addo ne agric minister no omo emma enhihye emra na omo nye conditioner ebema agric sector no ebe supporti young boys a omo pese omo ye ekuadwuma no nanka ye doje ne wa ha nanka etimi efidi ye society no nti yesra aban se onhwe agric sector ni yie na eno nko akra betimi ama economy ne eye yie echen bibia because sika e de kofa je ne ba no yesusu a menim ebe ko beye about 300 to 400 million dollars a year nti dia me wa me edisra aban no de mudiano no hanu ni nyina asai eduano Ghana na eduano Ghana ni nyina asai nti say yenye lokina na omu bia border mine no ye ho be kire gende na ebi ni ho e beto na boarding e be ko 20 30 one bag 20 25 na se ko na say 10 million say 40 million back na 12 million on say 60 million akin so be say e be ko say saneba nti ye bompae nyame boy they are this way from Nigeria and they nkasa they friends Niger they free buy but in talk and see friends Niger ni friends ni Benin no omoto border no they say a cars no to omo border ho omo more than 60 they say car way back we bet my friends but 60 back so they said car no original 7 days 8 days car friends nyama no they say nyama nyina pro omo penny omo boy na omo pie border na fanya man bra nyasa de ade no suru ebe eka anyasa ye de ye nibi Ghana de ye nibi wo ye de Burkina ana ye Niger so so this is antoka o omo to border no ye ni asem eka
Ade we ne 28 million, see almost 15 million. 15 million na da hasi. But anya we na yasema o. Cars no omo chi na friends border ho na yasema. More than 15 cars. Omo nyina mutu border say. 9 days nunu. 9 days can no friends order so jara. Mende, mo boy. Yesra wo mo ye pa wo chew. Sese ne ye ba ye kra nya load nko. Ko mo di ye. Ye hwedwe mu aka bia nsia nti wo mie kwa no ma ye. Ye pa wo chew a ye de wo mo ase. Young boy am a school. A chere ka me de me ya adwuma pe bi koma no. O me nya adwuma nye. Yesra aban so onye de. O me ya adwuma so nye de. Enye na nya bibi nye de nkoya no. SOMPA TV Emma Aketuapa.